Sesuai bani tertibnya acara pokoknya konsepnya acara gunupan membuka humbani nokan siang da subani sedari malamon sunai patar jadi dong tulu bagian acara tak opa bagian tene napar lobe aima tortor nokan siang beringinon live streaming pokoknya pemberian atau penarikan kupon patar ibadah pokoknya varia pesta. Jadi sebelum kita memasuki acara live streaming pemadas kijah kita soal tertib acara aima perlobe humbani hanami protokol pemuka napuduan holi membain tonggo membani nasyam pultamer nami baru kala sambutan membani ketua baru masuk meta bani live streaming huli bani lagu-laguon dipandu bani anak nami ema calon samas R Munte iring maholi selang-seling maholi pokoknya pembagian atau penarikan hadiah. Jadi nur nami ala di rumah dapat ada panorang na lapero menusul mah nur nami ibu kama umbani tonggo. Jadi pangdaiwan ni nasyam Bapak Pandita membain tonggo pembuka tene. Nama nur nami terima kasih mak. Ya, der Bapak Inang halani buka hotama porjata bani bornginon domuhu bani malas niuhur dalam rangka marsombusi hol pesta patibal batonjolan pakon pembangunan GKP Tanah Kanaan asih haganupan porjata malas niuhurta boy tongon lang pitah kita na mangahapkon tapi haganupan asomanta boy mangahapkon horja malas niur ase diar mardalan horjata bani bornginon parlobe martonggo hita ubani Tuhan pondu kita mau hurta hamba panami domma yapkon hanami das ubani bornginon pasu-pasu na baggal na humbamu mulai nas sogot das kubani bornginon diar mardalan jana bani panorangon iteruskan hanami use aima dalam acara marsombusiol lewat live streaming dalam rangka pesta patibal batonjolan pakon pembangunan GKP Tanah Kanaan Bapak memasu-masu maham amma namam bubai hagodup horja namion ase ICP namangidah horjaon tetap sedia boy mangahapkon malas niuhur boy sedia mandaihon horjaon gabe horja pasu-pasu itu ngatongah ni hasadaon nami lang sekedar terhibur hanami tapi on mahoma gabe bagian ni pamujion nami hasaksion nami maritehon karya-karyamu na ibereham talenta-talenta kuben nami on haganupan ukaon nami matongon Tuhan asih haganupan na mambubay horjaon pasu-pasuham tondina pasing ma na menjaga na mangatasi haganupan horjaon asih tong-tong hanami marmalas niur ibagas ham ibagas Yesus Kristus ondos konon nami ma horjaon kubamu amin. Ya terima kasih mah bani Bapak Dita RN Saragi naduk membain tonggo pemuka. Senari acara berikut ini saya kenai bani nombor nami Bapak Roy. Ya jadi selum mahubata ganupan dia titubah tahun tahu bani Tuhan ibere hubata panorang nadear cuaca nadear bani panorangon na ija bani pesta patibal batu onjolan pakon pembangunan GKP Tanah Kanaan doma mardalan 30% acara aima
pesta naik pukah nokan siang ilanjut on hita bani panorang Bornginon aima acara live streaming marsombu sihol. Jadi ipangindohon hanami perlobehu bani nasiam keluarga nami orang tua nami na adok sekitar lokasion ase hulobe manasiam tene ase dear homani tarida hibani kamera atap bani tampilan layar taholi sambil hita paimahon orang tua ta aima bapak preses nasongon tertib atap tertib acara taijon na perlobe mungkin doma das nokan aima buhasa bani protokol na paduahon tonggo pamuka humbani Bapak Pendeta RN Saragi na patuluhon tokinari das mehito bani kata sambutan humbani ketua umum atape mewakili panitia umum ijon ididah kanami rohdo inang bendahara umum jadi hubani inang i pangindohan nami memberi kata sambutan dop ai holi masuk mahita hubani doding-doding si malungun atap adong hita na i lokasion atap pe keluarga nami na menonton hun rumah atap ijape marianan bodo man request lagu ase sir-sir humbani panitia humani mencatat baik ai request janah sonai humani batu demban nitene nah selanjutnya iban hita ma pencabutan undian kupon humbani nomor 5 das hubani nomor sada bani hadiah utamani holi aima songon nadom mai didah kita jon adong hadiah utamani aima sepeda motor sada unit adong kulkas adong mesin cuci adong TV pakon adong homani kipas angin jadi sonari das mahita hubani panorang aima kata sambutan humbani panitia umum ipangindohan nami ibagas toruh niuhur hubani inang bendahara umum ase hama inang mewakili panitia umum na membere kata sambutan. Ya, salam mabataha ganupan. Terima kasih ma bani Tuhan, bani kesempatan nai bere hubata ibagas Bornginon martupu hita. Aima ibagas live streaming ta. Semoga Tuhan memberkati haganupan horjata ibagas sadarion pakon patar. Martonggo hita hubani Tuhan ase boy haganupan lancar acarata boy hita marmogah-mogah mamuji Tuhan ta naibata jana haganupan rencana-rencana acarata boy mardalan ibagas nadear hubani hasoman haganupan terima kasih ma bani haroroh nasiam pakon haganupan undangan terima kasih ma Tuhan ma namar pasu-pasu bani haganupan acarata sonaima terima kasih. Iya, terima kasih bani inang bendahara umum. Jadi ase songon unang sepitu tene. Mungkin holi masih meresah api lalap abe gabe bosan homani penonton baik na adong i rumah atap adong na i gerejon. Ipondos kanami ma hubani artis nami kakak nami Intan Boru Saragi. Ban hamma lobe 2 lagu tene. Ya, selamat datang ubani Bapak Preses nami. Ase langsung ma ulobe hamba pa. Ahado kira-kira judul ni lagu ni hamon napar lobion. Pemaham mungkin. Jadi ala di Barudas P tentu sapa-sapa maloge kita. Iya, ben hamba. Horas subari nasyam haganupan. Horas. Pema parol ni hasomanta nasyam nejonon malobe mambalo sigugo ben nasyam sesona semangat kita Bornginon. Horas subari nasyam haganupan. Horas. Iya malah suhur terima kasih bani kepercayaan nasyam usai kembali hanami hujam bion. Bani acara patibal batuan jolan sekaligus pesta pembangunan di KPS Kanaan Jambi. Jadi bani kesempatan Bornginon sebagai salam pembuka halani parat todo hit haganupan ejonon lagu ni mulak pe augira. Ay malobe sebagai salam pembuka bata Bornginon. Aduhar malah suran sama haganupan bastu Tuhan bani acara ta Bornginon. Terima kasih.
Iya, jadi aku dong nama botoh lagun dihut manasiam. Jadi bani nasiam nih rumah hijape Marianan. Horas homo bani nasiam hagenupan nama nonton bani FB GKPS Tanah Kanaan Jambi. Boy do nasiam homa request. Bani Bornginon anggo dong lagu pangindon harosun nasiam untuk mengurupi. Iya, sekedar memberi bantuan bani pembangunan gereja GKPS Tanah Kanaan Jambi. Nama lebih salam pembuka ulang lupa nasiam domat tertera nomor rekening sekaligus nomor WA bani live streaming ta. Jalur nasiam salam pembuka, salam parhorasan, bata haganupan ijabah.
itu bahwa Sunaha. Iya. Sinami. Menurut Nasiam luar biasa do tene. Jadi sabar malobe Nasiam tene halani on bulan pitu dope unang meter mulak hasipe laguai mulak pe girah bulan 12 on mahita mulak tene. Ya, jadi paimadas kita bani pencabutan undian na nomor 5 ya hap hanami songon na tanggung dope ra laguai. Sal lagu nari mungkin nase songon na lambin panas salani baru dopi hita live doma sekitar mar 60 penonton nih harapan nih 2 lagu langsung 120 telu lagu telu ratus janah sonai mau nih mar tambah holi donasi pakon batu demban numbani keluarga nami nama nonton hun rumah atap ijape Marianan jadi band Nasiama sadaduding nari teneh. Nah, anggo sonon betul. Alani anggo dong nama muka. Pasti dong mangihut kon. Iya, backup. Age songon si dia nama nonton i rumah pe. Anggo dong ide si dia hite ijon man request lagu irik batu demban ni. Iya. Pasti do homa si dia pesonai. Malah suhu. Yakin do hite jai. Dana hanami be yakin itan deham dona hunduli jon hagenuban. Iya. Hutan da itu mang. Jadi halani kebetulan pamuka doon otomatis isi nama korja honon. Ya langsung songon nama korjaon horjaon. songon langsung jong do kitu aino kenai. Jadi ada tujuanku halana dong ijon boto nami margada manik besan tene sa tabi. Besan ay malobe manjalo lagu na songon pamuka. Bani bornginon asimang ihut haganupan hita ni jonon suna ege penonton ta na iruma na sihol mendukung hita. Nah Bapak Ketua. Sorot na siyam lobe Bapak Ketua. Oh bahasa Indonesia ya. Tolong disorot ketua kita dulu. Bang. Ipangin dohan nami hubani ketua panitia situa RP Damanik ase jong ham tene Bapak. Anggolang hujon maham ase diri sedia nei rumah age hita nei jonon. Halani sambil paiman haroni hasomanta dope hita. Iya. Langsung ketua umum. Ketua panitia halani ipangindo ikon roh dohulobe janah ipasir sirna doding nasiol si requeston ni tene. Iya. Yakin do kita humbani postur pe, yakin kita begal do berion ni ketua tahun. Ulang senyum-senyum ham pesan. Pos dohur nami zai. Iya, age berihan nami mikon hubani. Posonarion duma keren. Iya. Masuk ni hanami diuk mau panitia ge bornginon dah kam. Masuk ni hanami halani acara tahun kan acara penggalangan dana untuk pembangunan gereja ta GKPS Tanah Kanaan Jambi. Jadi kebetulan hamdu ketua nih jalo ham magan sada lagu nasi ludo dingkon atap rup hitaman do dingkon untuk do dingkon onta tangaron ni kurian ejonon pakonna i rumah aha kira-kira lagu ta Bapak Ketua. Tapi ulang lupa ham batu demban ni wajib doa ya halani ketua wajib di baggelan pos mahurmo. Tersebut kamu lagi. Suruh ham, ini tong perwakilan nih, tapi batu demban nih berhamba di sini ya. Anggo perhitian doau bernginon. Beres mai. Lagu apa mana terkenal wonten nih, Sadarion? Lagu kupi terkenal do dah, yakin doau ih. Mendingan percaya diri lagu kupi terkenal do, atau lagu ku jalo ham suruh dingkon. Oh siap. Oh? CBM. BBM. Ulang lobe betul. Ulang lobe ay. CBM malobe. Sadia halani doh nami dulu hamun siater. Das kan ujam bion saudara sabor ini perdalanan. Ayang golong begali dirham ya. Nah ima. Sejuta pembuka. Lagu nami ay mang. Ata dong lagu pengindon. Iya, jadi halani dong ipukah Bapak Ketua sejuta batu demban ni langsung mangihut do memang ijon adong humani humbani. Poebi baru melau 200.000 request lagu sorot nirang giting ini. Berarti igabung ma itu nih, sarupa do. Iya. Pay mahu do dingkon ata dong nasiul manambahi sukun ham ge. Ay do halani agak mahal do sorot nirang giting on halani bapak on pemencipta honai rasa lebih seminggu. Halani au parkurion mabiarau igotil. Jadi ham mangidah. Sing saya pala hubo to mas sobut guran ni si dia.
Halani, apalagi ibu kos nami berdoa bah. Halani kos kan nami jaibur nginon. Adong nok kan ay mani inang bendahara umum bodoh mani igoran ham. Ibu kos nami ay hama manukun. Ya, ibu kos nami sampai padra. Ay dah mani itu deh. Sang pakau. Jadi atau inang sonahe nang. Bapak kos ija. Oi kanan dong bapak kos. Oh. Tapi hama makatahan hama biar dadakam. Iya. Holi lagi buka pintu nami purngin. Angko dolarai irupiah kon kan begal doa isu kun nama langsung. Iya. Ate bapak. Iya humbani paragat nina 1 juta. Mak doma. Iya. 2.200.000 nih. 2.200.000 sorot nih ranggitingon lah jadi madu. Sona hohomannya nyam. Atas adong babe. May jon tokeh madu kan. Oh labe. Pepe maro matokeh madu. Agi singgol hita bani live streaming untuk madu silahkan merapat. Jadi isi mana bayar 300 nari, aku 21 ngah baru reading kon lagu. Nah lain mahal do lagun memang dini halakai. Isi makira-kira benham. Oh mak memang do ibu dia gak besok na abe labe mar kacamata nyandiri. Iya, jadi oke lah. Untuk sementara aku pembuka duma begalai. Jadi duding kun hanami pangin duan ni ketua bendahara umum. Pakon. Oh, iya, jadi memang itambai Bapak Pareses nih. Tapi adong salah nih homani boto. Anggonin akan bilangan si malungun lang 21 nga. Sonon mai langsung mahaman sampai 100 2 juta. Sunai PDR. Ya salah. Ya sunai PDR doding kun hamma. Jadi naima perhatian dasa awai anggo duit nih humbani nasi amma. Iya. Iya pangin doon na perlobe humbani Bapak Ketua Panitia Bendahara Umum Bapak Pareses. Iya. Pakon Hanami menggenapi ujung-ujung nih mak. menggenapi ujung-ujung nih. Bain nasiam bendahara nami bendahara isi ada jurtul. Iya, adong do bendahara. 2.600.000 lagu sorat nirang giting. Menyusul nasiam nai rumah, agi nasiam nai ijunon. Malah suhur marsombol siolita bornginon. Ya, dia tetupa ketua nami. Sorat nirang giting sadar kalian cinta. Humbani Bapak sabar bendang. Itu di anak himbani nasiam agak lupa. Nani jon lagi dicape. Mariana. Aku masih agak-agak bukan masih memang panas. Sini
Terima kasih Baginda siap. Malas duhur na siyang burginon. Iya, malas teman-teman. Semangat. Malas suhur. Dobhosimi sirma. Ganupan hitam na dingkon. Betul na siya bukan? Ya. Dobhosimi sirma. Ya terima kasih Dede Tuba Malasur serapun kami Saya Bupati MC Dede Tuba. Iya. Iya, terima kasih ya teman kami hubani keluarga naroma membere bagal nihur mari teon batu demban. Aima request lagu sorot nirang giting na perlobe humbani Bapak Situa RP Damanik SE atape Bapak Ketua Rp1.000.000 humbani bendahara umum atape grup paragat nokan isobut Bapak Ai Rp1.000.000 humbani Poebi Boru Malau Rp200.000 humbani Bapak Presesta humbani Bapak Pendeta Kasih Payung STH Rp300.000 mengunjungi humban nami Rp100.000. Ai pitah mangkenapi bilangan Simalungun doa tene Bapak. Jadi ase songon istirahat humani artista bani Bornginon ipangindohan nami hubani ketua panitia ama Bapak Situa RP Damanik nalaho mencabut undian. Oh. Iya, tapi ipasukun hanami lobi hubat tahagan uban na adong ijon atap adong dope kupon nalape ipaondo subani panitia. Oli iben na siyami bagas dompet. Domahagan uban. Ini nyomba nami. Bapak Munte. Iya, jadi hasil nerong odik kendala hubani sistem. Sunaha hubani operator nami. Ipe memeta matokin tene. Ate, ipe matokin tene ketua. Oh. Atap halani adong gangguan live streaming, adong nasiam na request secara langsung melalui ijon ipasukun nami tene. Adong dojon memang cinta bulung motung 200.000 batu demban pamukah nih. Holi igoran hanami hunja. Isa hita nama nambay. Atap adong request lagu nalegan. Iya, selamat datang ubani Bapak Perhanger nami Situa Dr. Andus M. Purba langsung hulo bimaham tene Bapak.
Iya. Jadi sonaha ido dingkon hitam malobe selagu. Adong request nih amba berhanger. Pemadear live streaming tahun. Lame dong. Iya. Iya, jadi bonus kenami mahu bani artis nami janah hamma tetap humani naman dilon alahulobion sambil paimahon der haganupan songon nama biar dora keluarga ton hulobe hasibe lang namin niat hanami hujai tapi rado si patatar sunggul mendilogoran nasiam ya ben hamma cinta bulung motung. Iya, sampai perbaikan ini untuk live streaming tak. Masih sangat dingin. Iya. Masih sangat nambah biar nasiam. Anggona margoran marsyurupan lang halani baggal ni alani tahun ketua no kon sejuta tur mabir na si mampir 100 lang pala sonay. Iya, songon na segan na siyam, ben na siyam ijon kotak-kotak huji ni tarukon. Iya, lang pala itakanhon maningon sa dia na penting boy mengurupi acara tabor nginon das kuba di patar. Ayaw mo untuk pembangunan gereja di KPS Tanah Kanan Jambi. Cinta Bulung Motong pembuka 200.000. Humbani Webi boru malam. Ako lang salah Yolanda Munting. Ay, no kan? Satu paduai ay mga pemerintah FT Malau boru munte Webi Malau. Iya malah suhur sada lagu Cinta Bulung ni Motong. Ang godong na siyang nasyol manambahi roh na siyang kalokon na siyang Humbani panitia ben na siyang kotak iso. Ang pala siya na siyang masih karya cinta dari Mr. Sabar Kondang Cinta Bulung ni Motong. Paribandi Bapak Pareses. Tapi uhurmu dong malam
Pesta Palasur semangat kita ganupan. Onma cinta bulu motor. Iya, hudang mabiar nasya roh pulau biot kene. Lang terbaik menulis di live Facebook langsung penasiam pulau biot manapun Batu Demban Boydo. Terima kasih. Cinta bulung motung dene. Hasipe yakin doan amin asiam ne jambion langitan daya biha motung. Ya, alani sengdong motung i jambion. Iya, hadong nok kanai homani bani live Facebook bani Yobel cinta bulung motung 200.000. Ya, ijon halani dom maroh ko mani bapak hanger da. Diloon do homani hulobion. Hujon hamba ba? Alani nok kanai dom mai dilohan ami ketua panitia. Iya. Anggo pala pe hanger mabiar maju lembin marngilu maholi acaron. Iya, anggo hamba ni senyum di bawah peda. Iya, apalagi kacamata ya atas. Ijon iberehanami hubani bawa perhanger taman request ada lagu janah batu demban nina perlobe ikon hubani bapak ondo tetap. Janah yakin doa nami itandai bapak ondo haganupan kuryani nadong hundul iya nanon. Lang air tanai babanggi. Iya, jadi ondos mahubani bapak perhanger nami request hamma sada lagu simalungun. Janah bain hamma batu demban ni nama nambahi hamma mangidah kuryat teh Jon. Iya. Iya, songonna manukun do bapak perhangeron ahado lagu namantapai ni naubani. Oh, unang kiai ikon hiton kan marsumbu simalungun do to. Iya. Sangga siya terhama ada lagu simalungun na gati Ibuan Ham. Iya.
Iya. Deideng apui, yang gua apui dah ikut milas do. Jadi sonaha bapa batu demban nih. Goran ham malu be humbani ham. Ya, 500.000. Ay mah humbani ham tane. Adong do kira-kira kuria jonna siol dilon ni ham manambayai. Budu merdalan jay. Ya. Ya, terima kasih. Iya, unang mabirna siyam roh bapak perhangi ronda. Oke, terima kasih. Hampir nami 100.000. Iya, humbani bapak J Apurba Boruda Manik 100.000. Ase catat nasiam tene. Humben nami 200. Iya, humbani bapak calon situa El Purba Boru Sumbayak, J Purba Boru Sumbayak 200.000. Opung Elhanan Boru 200. Dalahi Holy Pegang. Iya, Opung Elhanan Boru 200 pemukah. Berarti yakin nari lagu selanjutnya. Iya, do 5 ekoran hanami usai tene. Rp100.000. Iya, humbani D Purba Borulingga. D Purba Borulingga 100.000. Unang lupa na siya man jumlah kote ne asa iboto hanami holi manduding nalaho mandudingkon. Si Marmata Boru Purba 50. Iya, 50.000 humbani keluarga si Marmata. Ayah ada judul ni laguan Bapak. Oh, Ada judul ni laguan. Deideng apui, tapi yang bosiol manggati lagu ham, bodoh iban antrian selanjutnya. Tapi ham mama muka huse. Ya lang terbaik. Iya. Saja sih. Baik kamambaku El Sijabat. Inang situa Air Purba 200.000 pe. Iya. Malah suhurai, unang ibek kam hamani penai budi. Iya. Dong pelanjutan nih holi tane Bapak Preses. Ya isukun hanaim pe holi banis inang situa Air Purba ai. Iya. Edom meja Bapak Rangerai. John. Iya, benami apa 100 mak. Iya, Bapak situa pe sinambela 100.000. Baru setanggang. Yang benami situ aja ada manik 100.000. Iya, humbani Bapak situa J ada manik 100.000. Baik lebih ref ni lagu ay suti tu. Oh, angka sono-sonon kaston. Songon na itantang lobe kan. Iya, malah suhur itantang ham hanami tene. Kinari itantang hanami mau maniham. Oke. Iya. On pitah ref ni do petene ase boy lanjut merdalan Bapak Perangerai. Siapa tahu homa lau mengindu lagu nalegan ham roh begal nih homa baju demban niam yang mahua. Mudah-mudahan. Deideng mata Ay marefni. Terima kasih Mang kau do. Nang. Anggo bandami. Songon naman tak do lagu ay. Ya lah ngasih songon-songon na mantap. Memang mantap do lagu ay. Jadi kementak do benonnya menjin. Ya toluras ribu hampir nami. Iya, humbani Bapak calon situa El Purba Boru Simanjuta 300.000.
Jadi nah kira-kira on kan sekaligus marsunggu si Holdo. Iya, ayo. Yo tanghan nami nama merai hulobe na siya manor. Iya, maju na siyam. Eta. Alani memang Perhita pemenang. sedap dodoringon terterhonon. Bukan kami Iya, calon Samas S Damanik Boru Sembiring 100.000. Iya, adong dapat Bapak? Iya, boleh kalau nggak mamangnya. Ya tanah siya. Di persisi bintang daron irama dasu padar konga ale ijara nama beri rona siapa narkor dede hube bintang narona hidai lampu di bulu saya ale dede mata mas pada miksi bintang narona tidak sadape langdalani Iya, terima kasih daripada kami. Izin nama dokter Bapak. Iya, dokter Rita juga Iya, rumahnya siapa menonton dia kepada ini kita Riau. Masuk museum. Bintang narona idaman rara dasu bintang narona hidai lampu di bulu saya ale dedek patas pada miksi bintang narona tidak sadape langdalani bintang narona tidak sadape langdalani nona
Terima kasih Mak Balina siapa Pak Inang atau Bapak Nur Korea Bapak Nabi. Tes. Iya. Sonaha dom masongon na sombu sihol na siyam na huntano si malungunay. Labe, iya hanggo labion, nanami labion na semangat do nami asal dong makatahon lape sombuh nina. Jadi do kira-kira namambayan sombuh sihol na siyam ay huntano si malungun. Adong dape lagu request na siyam. Iya, so na semangat do Bapak Pandita RN Saragihon makatahon adong. Jadi ay Bapak. Oh, doma itulis si Bagas nina. Iya, halani hurang-hurang. Jadi ipangindon nami hubanin na siyam nama poso. Na adong isekitar ni operator live streaming ang domar live na siyam aga ibuat jarak tene. Ase unang terganggu homa ni sinyal live ni operator. Jadi minta tolong atap jarak radius 10 meter boy homa ni operator. Iya, atap lain sinyal ini. Merlain sinyal asunang terganggu hita. Iya, sonaha nokanai humbani Baba Pandita RN Saragi. Judul ni lagu ay Bapak halani lang terbasahan ami homejon. Mago dia. Iya, si hol sukses. Sebetulnya hitane jambion boy tahunan doma mendekati sukses tene Bapak. Oh lape sukses. Hanami anggo pala mapandita makatahon lape sukses sonahan ari hanamion. Iya, jadi halani si hol sukses hita haganupan narong ijambion. Batu demban pamukah nih humbani Bapak Pandita RN Saragi 300.000. Iya, halani hanami pe si hol sukses doh mani. Itambah hanami 200.000. Iya, asunang pita mandiloy jolman ini holi. Ya, atap adong pe ija Bapak perhangir rekenai doma. Doma salah senok kanai Bapak. Nai goreon hamne budaya doma ganuban. Iya, atap adong ijon nama poso na doma tamat kuliah si hol sukses sadio humbani nasiam. Iya, Daniel Purba. Sadia lagu si hol sukseson. 100.000. Iya, Daniel Purba 100.000 si hol sukses. Adong doh mani ijon na dom mendekati sukses. Gorani Aima Aryo Tondang. Iya. Dom sukses tene Bapak. Ya apalagi Bapak Pandita makatahon dom sukses. Sonaha. Songon nalak kurang terida. Oh dua kan tolu. Iya dua. Oh. Margahan ini hamnokan. Iya Tondang homani tene. Habe parki botope. Tondang. Jadi nahwalop nahwalop. Nama ngalop Tondang. Iya. Tambah yoti nari Bang. Nyonya Tondang Dunda. Iya. 300.000. Asih tari deh Tondang ay. Iya. Oh. Masa dia? Nokanai Bapak Pendeta 300.000, Humban Nami 200.000, Daniel Purba 100.000, Aryo Tondang 300.000, dan masa dia inang? 100, iya, songon napayah dong kebilangan si malungunon nih. Iya, Humbani inang situa JN baru berba 100.000, doma sukses dong. Iya. Adong dapen na doma sukses, atap nasional sukses. Asigok bilangan si malungun sudah 2 nami. Iya. 2.000 nari. Iya, Humbani Parkibota Tondang tong 100.000. Benami 100. Iya, Humbani Situa M Saragi SH doma sukses kemana? Doma pensiun Bapon. Jadi doma sukses. Iya, 100.000. Ya, Boy Mai, salah lagu. Bayan, agi Humbani Pandoni 100 halani bukah Tondang ay manok kanay. Iya, berarti ikon dong menambah halani sada tolu. Iya. Lang ganjil. Hurang tong nimo. Iya, hurang tong. Apala 300 nari na. Iya, Beckham. Adong dura 3 halak kay member 100 bay. Yakin hanami na may layla do si dia menggoran.
Halo. Iya, umbani di belakang inang ginami boru Cipayung. Iya, Mega Sumbayak 100.000. Iya. Domba. Dia ibu belakang sada, Bang. Oh? Sadia Bapak? 100.000. Iya, belakang 100.000. Satabi tene lay goran hanami. Goran ni hurang taridah. Jadi maklum manasya malani jangkauan jarak pandang. Sada nari dom. Iya, gabe ganjil tong 100 Unjay. Oh? Kinari roh dahulu be. 100 gawe ganjil. Ikon kenap dapat bilangan si malungon dah. Iya. 100 nari lah. 100 nari unjay. Songon nabrak sembola sabula jod terus. Ijon sabula jod menit di dalobe. Ben nasiam. Iya, umbani keluarga Samas JPC Tanggang. Boru Sinaga 100.000. Ya. Gokma bilangan si malungon sada orang. Mainkan. Iya malah suhur au penamin si holo sukses. Hasip elal bandoding. Iya, berarti memang ibani pandoding onon mah sukses tara beda-beda profesi tenes ya. Iya. Si Holdo Hanami au Nasiam Hitaganupan sukses. On malagu sior sukses simpulan bani Bapak Janape Purba. Ulang adong natagis dah. Hari longi Horjani menjolong pulpen Ujai hujon marmobil nageren ahaipe Landok nahurang langsung rau bahalan hutan Nahubahe landok si kolaku Panosalan kuina Abit mahugo Behon kodahun Langkalan amin Sonon koluku Gati Tuhan Doa darimu Ibai bolu Lalap masukmu Surah-surah Ditantuhu Masih malam ayam godong ada mau tahu mas mau ay lo pergi nagolapo ica dohang bulan ulang batu rudam lala marana si Holdo nabi au sukses sangat halaman mobil mewah jalan enggak marbamu sabah hati gandoina medan asing ulang lama sono iya jadi bani nasiam sekolah P SD SMP SMA kuliah anggo sihor sukses bujur-bujur nasiam marsikola. Iya, hormat bani orang tua, tangi bani podah, janah mabiar bani jahuda. Sukses, sabar halang bayanai, mobil mewah janah sukses
sukses Songon halang bayangai bermobil mewah sadang langkah berbau selama hati gandoina uhur beda hasil ulang lalang sono hati gandoina uhur beda hasil ulang lalang sono. Jadi Pak Bubata Haganupan. Iya, terima kasih Bubata Haganupan. Nanuma man request lagu Sihol Sukseson baik ay secara live komen di Facebook janah live homani i yananon andohar tongon songon dodingay mahita ase sukses tene tapi unang homani gawilang rahu juma anggo mulak ke huta. Iya, tetap mahita si malungun nahun huta ay. Jadi sonari dasma penorang ni hubani kita mencabut undian nomor 4 di Pondos Kenama hubani Bapak Situa M Saragi. Ya, Diar. Sonari masuk mahita acara Aima undian. Jadi sesuai bani konsep ondo permain. Mesin cuci do nomor 4 nih. Iya, ujon bebena siam. Nama poso mengangkat mesin cucion halani pemuda, berat tolong pemuda dibantu mengangkat mesin cuci. Jadi di nami John Bapak Perhanger nami Aima Situa Dr. Andus M Purba. Ase mencabut nomor undianta napa upatkon. Jadi engko taringat lagu ai butuh sedap tumangai sejarah dia kenangan dua tene. Apa yang tadi dulu yang buat lagumu? Iya. Halani ada ke perjalanan hidup dua nawalami ai. Halani sukses nih do bapak ondo mau pensiun jadi ini. Nah, jadi onma hadiah nomor 4. Nah, kau nih mesin cuci sini. Mesin cuci. Iya. Jadi siap-siap mahita ma anggodong kuponta. Lembaran ni jamaah kita, tori kita masing-masing, tene. Mana tahu dong kita bernginoan di zon, dong berantemu kuru mata, marmalas niu rita, bani horja marsobu siolon. Iya, lampora tinggi-tinggi tu perangin, abang kulidah. Langai, iya kan nami nasong nantar tundu do perhangeron, jadi sekalian olahraga. Ay, do, malas ul kunai. Iya. Cabut kama bapak, menjadi meroso. Lo, aduk hama sampai martimus nariahin. Halo, halo, sada pula ulang bergam dua dah, sada do, langsah, angko dua, ya, Ram John. Oke, siap-siap kita tene. Ya, nomor ini belum sebut tene. Baru dari goran ini. Asyik takas, ibu tu panitia huma na mencama lampiran ni atau lembaran ni. Nomor undian, Aima nomor 2 pitu onom walu. 2 pitu onom walu atas goran Aima Leo Batista alamat Medan. Iya, udah mengirim mesin cucian tene. Jadi isi nama bertanggung jawab ku John, nama balik kupon Husai, ia mah sebagai jembatan nih atau pos nih. Halo, belum memahami sih tuh. Iya, inang ketua. Oh, inang ketua dua bertanggung jawab ku John. Oh, itu, lawan mergani, gue temu dua. Leo Batista. Aduh.
Udah lebih jalo, ano bagi musik lebih dari serah terima nih. Ikon itor-tor honda tadi Halo, bagi. ikon itor dohon, Bapak Parhanger. Ya. Malas nyur nih. Jadi dia mah, asih huban di lain nami, bengkam lebih utik penyerahan on ibagas tortor. Halo, hai, serah aku nama Parhanger. Jadi memang on manalang terduga ay. Halo. Kebetulan ada boto ni nasi inang Parhanger inang Hondo ketua panitia on. Jadi ay magak ni uma nasib ni sa dahalak tene. Lo sa bapak ketua on mengurus jalan ni rumah pasu-pasu AGPI ikirim ke Medan. Ini, jadi ay malobay, nami undian na popatkon. Pelat nami mikon, hubani nyomba nami Bapak C. Munte. Iya, terima kasih. Songon na daw do kirimon mesin cuci no kanay humeden tene. Jadi ase songon na isa pa humani hita na ijon, baik ay penonton na adong irumah, penonton na atap ijape Marianan, ipangindohan ay mahubani Bapak Preses nami, Bapak Pendeta Kasih Payung nasihol menyapa penonton ta baik adong na itempat on pakon na adong irumah. Hulobi maham Bapak. Oh, ya anggo naman do dingay panginduan ni hama ni manuruskan. Shalom, horas mahubat haganupan. Halo. Horas mahubani na siyam haganup Bapak Pakoninang na menonton live streaming on. Bapak Pakoninang marsahap hanami pakon ni PMJ sonaya ge hubani panitia, ketua panitia. Horjat tabornginon aima tujuan utama marsembusihol. Halani hita halak simalungun na dong iparantawan khusus ni Jambion. Siholan mulak kuhuta. Siholan bani adat ni Simalungun, siholan bani doding ni Simalungun. Jadi anggo puncak acara memang ihatahon nokan do memulai janah patar huma aima acara peletakan batu onjolan ni Kuria GKPS ginami aima Intan yang selalu menghibur di kota Jambi. Luar biasa. Tuhan mama masu-masu acara Tai Bagas Bornginon secara khusus haganupan hita Dilo hita matuhan ta marhitay hontong gota ase marhorja Tuhan khusus ni bani pesta patar ase goran ni Tuhan mana marmulia jana gabi kesaksian mai hubat ta haganupan. Terima kasih bani haganupan panitia nadup marloja-loja secara khusus age hubani hasoman nami full time Rizon. Nadup luar biasa Abang Pendeta Rudiat, Abang Pendeta Doris, pakon ni inang penginjil Boru Purbana Zenges. Aima naboy padas kanami. Terima kasih ubani na siyam. Ay ilang mentoding daw ay nakanay. Lakpala patar mo mentoding. Iya, kori pelang haman doding ang godong request ni Hambo itu. Bodo toh ya. Hasi pelang haman doding kon sonah kira-kira Bapak. Au request masadala gunari halani na kanay iwe ay inang nami duha nami. Laguni ihatahon ni say jaga mana siyam naiko tada. Akan dong dulu lagu ni lagu poda. Halo, nini inang nami. Jadi bagal ni hurni inang nami kan 500.000 untuk dodingai. Iya. Terima kasih Ma. Iya, iya tetu Pak. Saya jaga mana ikota nini. Hita na ikota on sonaha hita menurus konai. Iya. Ikona dong do menurus kontene. Oh. Iya, jadi pemadas kujai halani adong do pe nakanai homani persiapan adong idon hambani inang Fitri. Bani Facebook ni ay ma Fitri jual beli. Ya dia itu Pak Inang bani Murusinaga doai. Oh, Murusinaga doai. Toke na iraya do man ay. Isiatar. Oh, isiatar do. Ya lagu ni Inang Nabujur. Iya. Sonaha. Adong na siyam na manuruskon na parlobe ay ma lagu Inang Nabujur na paduahon tokin nari
saya jaga mana siam na ikota. Ya, na ijambi. Sokon na tegang na siam ganu bentene. Iya, jadi idodingkon malobe atap adongkin nari roh sendiri do yakin doh nami roh sendiri do haganupan orang tua on hulobe. Lagu hado, jadi halani. Halo. Minta maaf Pak Ubani Bapak Pendita. Udah dingkon piholiai tapi sabar lebih ham. Iya. Doka hamalang udah dingkon. Halani anggo tangar doma doka etek-etek pe doma tangar laguai. Jadi halani doka niai mah agak-agak lupa otik-otik. Token nari pasti udah dingkon yakin maham. Jadi on Fitri jual beli. Request nih inang nabujur. Lang ya tahun sadia batu demban nih. Batu demban ini na 500.000. Iya malah suhur. Anggo boy isi seham atap rai tambah mani dear. Ai pe rumah begalai bang. Iya. Jadi hora subani Fitri jual beli. Sebenarnya anggo Fitri borusinaga on artis doh mah. Artis si Malungon. Anggo ongga tangar na siam kacang buncis janah doh mah ongga iundang i gereja. Doma. Kota Baru. Iya, iya borusinaga. Iya. Jadi sonari iya. Terus tuh namin mandoding tapi lebih fokus bani hatokehon nih. Sonari iya toke yang luar biasa. Doma menanjak humbani hapan dodingon ni. Iya, malah suhur. Sonari. Iya, jadi anggo hatani bana tapi pengindoham ka hubani si dia ganupan ejayai itong gohon ase sukses usahani. Terima kasih. Harus sukses tahun usaha ini inang aja nih. Malah suhur. Jadi hubani bani boto. Iya, mudah-mudahan ditambahin di holi anggo langsung makatahon lang pakau. On ma pengenduan ni adik nami Fitri Borusinaga inang nabujur. Ape si walang na namin bani inang tapi dapat perlobe rupa kon Tuhan. Jadi ubani na siya mga naman ni John bujur-bujur bani inang ang godongpe ilang bunta.
sehat-sehat na siap. Tambah pasu-pasu. Dari Tuhan dari Bapa. Luar biasa jadi seorang inang. Ya hasil inang bermalangan dong baby Tuhan. Sehat-sehat di tangan pandai dari Tuhan. Sadi Zalo mau tahan pengaruh. Iya. Adong sukun-sukun halani borgo hando atap halani laguan gabosongan nasib hagan huban. Ya, jadi adong humani tambah ni Batu Demban inang nabujur ay mahumbani keluarga F Girsang Boru Sidauruk anggo bani Facebook ijon pojok jajan branded tapi yakin nami kuria ijon betong ay GKPS Jambi tane. Ya, dia itu bani keluarga Nadomar si bere-bere humani, aima keluarga RC Payung, I Boru Purba, Pematang Siantar, 200.000. Salam bani Nasiam Nai Jambi, salam humani bani keluarga RC Payung, I Boru Purba tene, malah suhur bani Batu Demban Nasiamai. Iya, jadi atap adong dope hita nasiol man request lagu, ijon dom masuk request lagu humani bani request lagu ni on ay ma mulak pe augira anggo ma sukses si hol mulak ma tapi halani itanday hanami do homani naman request lagon ya idilo hanami ma homani inangon hulobe halani anggo si mora idilo hanami songon na payah koli man dodingkon atap pemanggoran judul ni lagon hulobe mahaminang oh iya atap sekalian halani masih idilo hanami inangon on kan pamukah dopeon anggo ongkos mulak labe suku bonda iya jadi sonaha masih suku binang yon dos kan hanami mahu baniham iya jadi umbi mora 200.000 jadi tambah mama ni matene tene tambah bayi mama ni homa gabe 260.000 200 nari tambah be mama ni cimora 200 oma ni 200 400.000 iya, itu Bapak. Inang, sudah lagu nonda dumadoka lang onggamu lakam. Ise saya merambah ise. Bain Bapak. Ise. 400 peda. Rux lagon. Iya. Apalah
500 tene, tak 600 tene, bilang si Malungun. Iya. Oh 600. 1.200.000. 1.200. Iya. Inang, ala ninang bendarung mon kan sa hutakku don. O gada hutannya, hutan dai doi seya. Botoni isi 3 urung, hutan dai eda ni galupan. Baik kamalobe eda. Sa dia mapatambah ng bangun. Ay Oh, natong ibu kos tene. Iya, 500.000 dari keluarga 3 urung. Malas Itu masa dia. Siah ratus. Apalah 300 nari. 300 nari. Iya. Maaf dapat bos. 300 nari isi mah. Adong ijon. Iya. Oh. Iya, Gabi Lobi, paragat 1 juta. Paragat 1 juta. Ay, terima kasih. Paragat 1 juta. 1 juta 100. Iya, tanggung dong. No, kan sada dua ini hita. Lobi do HP homa. Iya. Sia. Berarti anggoon biasanya Iya. Nini bapak parese semaningan du onom tong aikan homa. Iya, ise. Ain, parinangon, inang malobe, ise. Sada siah tene, sada siah. Iya. Besaku mak, besaku. Bisa nanay bapak ipaurus. Oh. Besaku don, besaku. Iya. Oh, 200 sumbani keluarga calon situa J Purba Boru Sumbayak. Iya, 2 sada tong gatung. Iya, masih langong kegenapnya. 2 namanya. Oh? 2 dong bilang semalu 2. Dong isukun ham, dong 2 isukun ham. Nama mele do si dia sebenarnya. Ise urang peda, lape dong bilang semalungun. Bain Nasyam. Iya. Iya. Oh? Iya, humbani keluarga JB Purba calon situa S berusiaan halani domba dapat undian no kenai langsung ditambahi 100.000 ini. Hasibnya domba bilangan si Malungun sukunan dah toh ngata pada dong dobe nasional menambah ya kam. Ada dong dobe? 22. Naik malu be? Oh iya 24 ini bilangan si Malungun naik. 200 Iya 200 nari. Kurang pe. 200 nari on. Iya. Bahan tertuduh kampot nari sih dia kam. Iya. Ahu di dan John soalnya senyum-senyum kakak nami si tua air baru tondang. Lang mungkin gila ya mana aku menggoreng aja dong. Iya. 200. Puri abang aja emang gila huban nami lang masalah. 200 nih tene 200. Iya. Berarti pas 24 pas. tene. Iya. Nah, idun kok kamay nang. Mas lang rup kita humanang. Wah. Bye. Hambal lang sangar suara mo ba? Oh. Ausil mangida haman manangar duding mo. Lahu nikmati lobi suara mo. Labi nikmati hamulin ok na pe. On lapi na po taon, lapi hutangar. Iya, malah suhur. Sabar tong bapak pareses tene. Malingon sabar duha. Lagi perpudi. Iya, alani anggona perpudi robahan ni dohol ya. Iya. Turun mau tene. Iya, sonai humani rupa ko naon. Keluarga na dong mamani si Hanami humani live Facebook tapi lape targorani Hanami sada marsada. Ya harap maklum mana siam tene holi irekap Hanami be na perlu be ay mahum bani keluarga situa JH karo boru saragi GPS Jambi ijon merbagal nyuhur 200.000. Nah ima lobe nalikan nyai halani adong do request lagu ni pas doding nama holi idon Hanami tene. Iya malah suhul padu halihun mondanang. Pembuka nokan ai on halani request beda anggo request age turusi jalo asal mar request marbatu dem pano mage turusi do dingkon. Jadi mulak pe Hanami gira apalagi semua nau antar mudak mah. Iya dia bahkan iya bani kita nomor bangga suhur kami naik bodoh bani maju dong sekalian riang mendoding.
boto. Ang kiki kita no si malung hutang kinti. Hutagi ulang ben agira. Ang godo man sukses mulak do hita kan. Iya nang. Iya malah suhur ay ma panginduan ni inang bibo. Bani bo ginon. Bakon bali na siyam na adong iparato. Adong sukses na siya mga karuban. Jadi on halani songon na ramedo homani bani iananon ramedo homani nama nonton bani live Facebook jana malah suhur batu demban ni pe martambah-tambah do terus tene hasibe dodinga enok kanai doding napa dua hon lambin marbuah komani batu demban ni iya isabahan nami ay mabapa Fs Sitanggang pakon sanina nami oh munte lagu ni mangindo si dia ay lagu salah kamar ni na asyong nang songon na sedih-sedih lalap ijado bapaon jong-jong lebih na siyam adong do belakang iya gulap tene salah kamar ni batu demban ni na parlobe oh Tabi ulang ma in laguni halani kebetulan kurang hafal dah mau lagu iya ay bapa FC Tanggang sonaha salah kamar hujan lebih nasiam ado doding ni halani dong ni ganti kita mai mengganggu halak mo berarti ikut lang pakaw ikut ibu di domen doding kunai tene iya sonai ma tene sanina halani ganti ma boto bapa halani sanina nami doh mani pak doh mani nami iya halani boto diri ho ma iya aha jadi judul di sana. Iya, jadi pemadas kujai adong ijon no kenai request sumbani no kenai doma ketua panitia man request sonari inangai homani man request Erin pakon Matthew nini doding sabar maham. On batu demban ni pamukah ni hanami pamukah ni doala ni anggo request non pamukah ni 500.000 kumbani inangai. Berarti dong pasti lanjut nih. Tadi kita ori memukah do kan? Tadi kita ori tunggu zonda. Iya, sonaha dodingon atau dong dope hita nasional menambahi 500.000 kumbani inangai. Iya, sonon do malas nihurai anggo bilangan-bilangan ganjil
ipadaskan sudah tong menambah-nambahi tapi yang gue langsung genap songon nadum mapas ini 500 sumbani inangai 200 sumbani keluarga Bapak Pendeta FD Malau 700 dobe ganjil lobe sabar mahal iya ada tene nang iya ayo halani ganjil lo kenai bilang anon hujada tori honuse iya sada dua dompe luar biasa di bukos namin hasipe domma urus hasipe domma kenap namin bilangan si malungun halani senyum dobe ijon atau dong si tua RP damani senyum dobe terus halani bapon ketua nami hanami sekretaris pak doh mana nami dong ya kena tong nih bekam sadia. Nok kenai dong na 12 sada 2 genap ganjil lokam. Iya sada 5 ganjil. Hujada tori honus emang kena honon. Banda siam. Masih naik pudi esok ada benda. Iya. Hujada tori hon membain ase genap ase pas songon bilangan simalungun. Ya tapi ageso naik irik catat nasiam tene mana tahu hanami lubahun lobeon. Iya, somona. Mas ada pikir kinai apa? Sada 5. Iya, sada 5. Iya, ben nasya madong dobe. Atap ikon idoring kon lobe odik. Unang ihusip kon ham Bapak Perhangeri langsung hugoran doh lidah. Iya, ganjil tong sada pitu. 200 kembali berhanger. Isi mah itu mangkenabi, itam benasiam dohor jana ami terus tene. Iya. Bekam ise. Humbani parmeja pe boy dah. Agak-agak sip-sip sih dia nih. Iya. Patorih kamu jai. Serius sih dia, Pak. Iya, soalnya senyum inang situa baru berubah. Hamma mangkenabi nang. Ageni mo. Umman inangay man ini mangkenabi tupu magabe sadawalu. Iya. Hayop nang. Inang pendeta donokan naman jalaway sada kan? Lang. Inang ketua. Sada. Iya, humbani bendahara umum. Humbani Bapak Pendeta FD Malau. Iya. Humbani Bapak Perhanger. Humbani inang situa baru purba. Doma, sah ma ai. Bain hitam. Turun mah tong lagu-lagu senon orang tortor. Kalau ini lagu ini lagu tortor do. Bain, ayap nang. Bain aku orang pun harus dia. Meja dokter turun nang ai hujan ham. Gawe. Sabar manjuau. Por ini sona
Tapi jujur, ijon pehu tidak kelebihan nih Bapak Pendeta Malau. Halani kan Bapak Pareses nami sangka pengantin. Maila dong. Aduh, pas tuan. Lagu ay kata-kata ni do megatini sabar mahami nang mangan juau pori nilang sabar peham anju maaw. Itu tuh. Ya. Malah halane gerakam audo mendoding sangka pengantin si dia. Oh. Apa saya sip-sip maila. Itu nih. Abi John mataridah kelebihan nih. Udah menortor. Ayo, ada tene. Iya baik serah kono nami si bani tatangator tatangator. Iya. Ya lanjut. Iya, terima kasih. Bani nadom maman request lagu itu nih. Iba saun hanami donasi na masuk usai secara live bani Facebook ay mah bani Armiko Purba atape keluarga A Purba Boruda Manik bahat ni 200.000. Lanjut nih bani Ruth Borusi Payung bahat ni 200.000 mani janah ijon domma igatih no kanai doding salah kamarai anggo boy i request ma boru purba nani homani iya atap adong dope hita nasional man request lagu to kinari matene sonari ipada sanami mah hubani Bapak Situa M Saragih nalaho mencabut undian nomor tolu kalani domba bagas borngin nomani iya sesuai bani schedule kita sebenarnya jam 10 selesai mah acara ta musihol alani pa terbahat depi horjat tene alani ai ubani hita ganupan terbaik hita nambuan protokol agak dipercepat acara ta nguboy namin paling lama tanggal 11 paling lama tene jar sunari masuk minta undian na patuluhon aduh hadiah non permen TV menang kulkas iya hadiah nomor 3 kulkas dinilai John Bapak Pandita R.N. Saragih nalaho membuat kupon menarik kupon untuk hadiah nomor 3 ya guncang kama sebuah seleramu sona mantap keluar rumah nomor A ini halo ulang supaya sasar dah Bapak ya main tikam kan ini iya nomor undian Aima nomor 4 sia gedung ijama buma ulebion tapi lo konai Bapak Pandita doma tonggor halak di jadua ini itu lami ulebion goran ni Aima Margareta Purba iya Margareta Purba isadai iya memang anggo ora marbagel juhur pulas tuh wanita ya terus tene alamat ni Permata kenali nah itu iya radu ke borong dah kedua Honda hadiah Honda mengidahon iya tolong pemuda bisa nambah Pak aman menyerahkan so nana ko na iya tunggor bawa diton berarti mo buto ni alak ni isa duay nilalap ibakasur na bayar anggo sonon berarti banggi lang mabiar kita mandilo bapak ketuan balik modal dia malutung malah bagalan dulu buat iya boy pe dilot tulung nari tene halani banyak ko dia no ko na bela ini sunari ba sa dia jadi lang pala segan dari nasa mantilo orang ni kedua itu nih dar baca musik nin lawai iya iya masih di dalam kedua aduh
duai. Belum lapor duai begitu ai, stambaon. Jadi on ma anggodong nari niatmu halali bawa di rumahmu nusongon ayai bodoh mah kaya rambut di pandita ai halo alam pala payah aku bawa di rumah sunai kan kebetulan rumah doka hanya rumah tene bawa pandita boleh ganti rumah tene der boleh mana sama dia tene kedua ai sama manusia puisi yang paling tahu tene halo naik malam hadiah na patuluhon sonari kembali naik bani bapak iya hadiah itu Roy Munte angguhan nami langai na torih kanami jadi lang pala songon na merasa bersalah kanami anggu diloyhan nami terus bapak itu om iya halani anggu secara ekonomis untung do jadi ini jadi ya dia itu bahu bani adik nami Dwi Putri Sirait nomor bagel nyuhur ama 200.000 hubani panitia sonai homani hubani Irfan Sidabalok sonai homani hubani Daniel Purbapakon Oktab Napitu ya malasur on pemuda-pemuda na potensial igar jaton teneh andohar martambah pasu-pasu homani hubani Nasiam sonari ondos mah hubani Nasiam nejado parlobe ido dingkon boru purbado atap laguni baba preses nok kanayai. Iya, ataupun pakai. Iya. Jadi dia tetupa hita do neja perlobe. Boru purba do saya jaga mana siam do. Neja do Bapak Pareses nami. Mangalham atong ham. Oranan do sebetulnya boru purbai. Halani boy idilo segala boru purba, memang alok boru purba. Mudah-mudahan tersentuh uhur di sini. Iya. Nada mau nak kenapa boru purba toh? Iya, hukurang terus. Inang ketua kan? Iya. Iya, malah suhur. Segala boru purba boy maju. Nama ngalok boru purba boy maju. Tubuh ni boru purba maju mana itu? Iya. Doma, Asi? Iya, masuk baru purba. Mudah-mudahan baru purba roh ganupan, nomor kepurba roh ganupan. Meja kota kain na may lalo sila maju lo beda kam. Masih ada bentuk ini lebih sedia. Lang terbaik banin live atape songon nai sobuti nok kanai. Mana tadi kotanya? Roh mana siam? Aso nak lumun-lumunan hanami mendori ngijon. Iya, olaknya yang melobir aten ya? Iya, ada kota kai. Iya, kan baru berubah, olak si Mahalakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
jalo ningon jura lang hubang ko homa untuk mengurupi nasiam di membangun gereja tahun pulang segan-segan nasiam otik pe marpasu-pasu jadi baik dadak pe kantung nih baik betul pas na ujungnya esongan hutan bayi marga purba dorakan ayo dong golong marga purba lagi senari apalagi John Brian padahal ham am buru-buru si marmata lagi di hutan makawan ni ham ijadoh baju pa oboto baru purba ikut aja bidonimu hitam mata ayo boto baru purba marga tondang ijai doholi Bani Boru Purba Bakon Haganupan panitia. Iya. Memang luar biasa do Boru Purba nih. Iya. Tambah donasi humbani live Facebook aima humbani Bapak JK Girsang atau makilan nami 200.000 rupiah. Humbani adik nami nokan Dwi Putri Boru Sirait 200.000 rupiah. Humbani keluarga Apurba Boru Simarmata doding ni humbani kenai domai doding kun aima Boru Purba bagal ni hurnya tak batu dembani 200.000 rupiah. On adong peho mani atap na ya yakin hanami on lagu Mari Hurle tahun ini. Iya.
Danah langsung tepuk tangan do sekitar ni naman request ay yakin na namin na tepuk tangan ay pe. Hujina. Iya. Patut turun kali batu ham beto. Iya. Namar dalan na yaw kan. Daigi, ne bulakang libur si marmata eman sono na Iya. Iba masuk si dompet nih. Berarti hal di laguan lapedas. Lape pas dudi nganokan. Ya on atap na leto na jana do mamarihuron yakin na nami ganjang do mani ihur nyonda. Iya. Humbani keluarga C Girsang nahun merlung 200.000, humbani keluarga Nyonya RI Girsang 500.000, humbani inang situa haboru halohos 100.000, on tupu 800.000. Hasipe sonai halani marihur leto on genjang do, ipondos kanami mahumani hubani ham sonaha. Alani adong kamani inang ay tartaway jay no kanay kanya tahon on humbani opung elhanan boru do be. Mau tahun babu. Boli labe. Iya. Opung elhanan boli labe ni nanokan. Au nama noruskon hatani. Maksud kayak betul atat lang dong marga purba ay bani si dia ge. Iya. Jadi sonari. May bukan okan kan? Oh, doma. Itu musik kecil. Masuk bagas tas nih. Labe pas leto ay berarti lang ay lagu. Iya. Baik. Ay bekama. Hujay pe betul. Iya. Ya, batal. Oh labe. Iya bekam. Sonaha. Inang. Adong do be. Na meneruskan ihur nilai to ay. Ay malo be. Iya, ang gusto na ay ma ondos mahubani ham. Nah itu. Iya, tapi ang dipaganjang ham mani masalah. Mudah-mudahan Rosi dia lang pehuji na rodo ya pas murmo. Saya nokan ini. Oh, ijon 800.000. Oh, patut itu lagi suruh bero. Iya. Nalegan. Iya. Iya, jadi malah suhur agak isi nasiam. Nasiol mendengar laguan orang lagu ni baru purba doon manduding kono sebenarnya. Tapi pencipta ni Bapak Pastor Angelo Ka Purba. Marga Purba tong koma menciptakan. Memang luar biasa do Purbon. Makanya tahun memang Purba pantas untuk rebutan bagi Anda. Tapi dong pura-pura baik. Anggap pura-pura pedoma baik apalagi si Tongon. Baik tumang. Makanya roh mana si Anda. Oke. Masek. Pura-pura pedoma baik. Apalagi lang pura-pura berarti luar biasa baik. Iya. On malaguay. Marihur leto. Bapak Parese sabar dong, agi berpudi. Nabeting roh bahat ni narohay. Halo. Suhur masih semangat inangon nanya yang kemarihur leto ya tahu. Oh, nadong logisnya iba di siya mahinan sabari. Ayo, malah suhur. Lagi tambahin nasiam biayin nasiam 3 halang apa na iba to? 8 halak 800. Tolu na walu. Iya, tolu keluarga 800. Tolu keluarga 800. Tapi dia biaya sepas 1 juta. Tambahin nasiam dah. Sepas 1 juta. Iya, kami ganti. Ayo kanang baru si marmata tanggung jawab pengumpul pada natulay. Iya, malah suhur 1 juta marihur leto.
sanggup beau jana malojaan. Ulai banhala kula marosumbaku. Ulai banhala boys pasirima sangat baik-baik banget mari hurleno ladang merlini ipakan jangsa masih melangkani beba kita botol ulangi banhala boys mengalaman sangat nabang mari hurleno ladang merlini ipakan jangsa masih melangkani beba kita botol. Terima kasih bani nasiam na tulu kakak. Holi ang takon na siya ng sepas pesta. Malasur. Iya. Asibe sonai lape habur leto ay lang terasa dong macam 10 tene. On mamalas nyuhur mar sumbusihol bani panorang Bornginon. Tambah donasi humbani live Facebook, humbani pemuda Dio Renaldi Sidebang 500.000 rupiah. Wow, luar biasa. Humbani keluarga Situa de Rumah Horbo Boruhalo de Rumah Horbo Boruhaloho 100.000 rupiah. Ditambahi humbani bapak keluarga JK Girsang Borua Sibuan man request lagu Deideng ditambahi 200.000 rupiah. Humbani Situa J Sitopu Boru Simarmata 100.000 rupiah. Iya, sonaha Deidengon tortor Hondo tap. Pai maai heton hita pesa berda holi rado jadi mubah use. Oh. Sonaha. Bapak parese sai. Iya. Boy dapat to. Pepe. Iya. Iya, pai madas kujay ni na dong request na kina ijon igoran goran ni dasa doding ni bakon batu demban ni lang das. Berarti ya hanami ikon idilo dora hujon. Diloham. Iya, jadi idilohan ami mahujon Bapak Opung Elhanan Doli. Halani nok kanai, iya meremi nangai. Iya, atek nasil duit do nasiam. Iya. Oh, berarti make londo. Iya. Berarti nak kinai lape pas komani doding ni baga suhur ni make laon. Kam. Lain kira. Jadi horos mebat daganupan tene. Horas. Totu AGP agak Bornginon malas tutong hurta. Jadi nak kenai tiki hundulai jai amananai siya tahunok kunai ninur hudo. Tapi utak karena kenai dong berpengido ninang nami, kumbapa nami do menggokon ini. Jadi nasiam bapak pakon nasiam Minang 35 tahun nang salbu. Adong judul ni doding Horonahu Pilit. Foto kam doai pariban. Horonahu terpilit. Horonahu Pilit. Tayai judul ni kesonari rubah bese Borsi Marmata Horonahu Pilih. Neza adai. Doding kon ham lah hotik kela. Aduh. Sada sansa sude nauli. Horonahu Pilit ini. Jai Amberu lagu ahad pengen di kelon urupiah mah. Lang hodono pilih ni do lagu tu badai kela. Hodona terpilit sada sansa sude nauli. Hodonahu. Jadi hama meneruskan aja nih. Orang mengatusi wau. Hodonahu pilit, hodona terpilit omat tong na jadi suku-suku naik kela. Ya, anggolang lagi isi talasari di boy do. Lang kela, holi teruskan pededeng langsung si talasari berarti 25 beri mampu naik holi. Ya, jadi kemben nami, kini nang nami 200, ditambah nami mah 800 na hari ini. Jadi kalau ni izondo ni ombah nami nakin, seperti do nami yang rumah.
Ijay nyompa nami Andre. Tambahin biya. Ang kombe ba po 100, palingotik 500 mampam kan? Izondo ya. Hampir nyompa nami Andre 500. So na hampir buru nami. 200. Izondo raba Pak Nielhanan raba. Sadia ben Nielhanan nami. 300. Jadi on Hamdo nomor sada buat Hamdo. Oh, Hamdo nomor sada. Jadi on khusus ubahnya turang nami. Au panugolam nama ngindon tene. Ubahnya turang nami. Alanya on itu bukan ni borgir sang au borginon marpangindon do benesyam. Aturang nami na hamberlung. Sadia baik kam turang. Tambah ham. Au panugolan non mangi donda. Maningong kok do 3 juta borginon. Ay do, pas day kira untuk manaik ham. Nah, aturang nami at merlung. Bujur tumang aturang nami omba. Baru pa imam pikir aturang nami ang merlung, aturang nami anu seindah. 200 nilai aturang ay ba? Adong musi aturang nami na hanga apat timura. Izon do turang ay. Angkot turang nami pemancar rado mamula ratene. Ijope. Jadi turang nami nusa indah nok kanai 200. Nahan hamberlung. 100 ini. Aturang kuna apa timura? Pungkores. Auna siya menatulo na turang kuda cenges-cenges dok pidon. 100 gan ini. Jadi hitung ham lebih panitia. Udah berapa nang? Jurtul. Kok kita mah 2 juta tene. 2 juta. 2 juta lebih. Panginduannya meningano adongnya pala 2.500.000 tene. Ay songon na mede magan kasoman. Along pe. Saninakku ti songon na simsen yung duya. Nah saninakku kitu panitia. On abang muna mangindod na biya. Boy do. Sampai panugolan Mak Kris 100. Itong company tiya, wala masa dia. 2 tolu. Nok kana yang begitu ay ba? Ang gikay do ay. Sukses di peston. 200. Boy Michael. Jadi Hamdo nomor sada ay do saut. Ay, api boy. Nama wakili Hamdo awon makatahon bayam buru tak namburu ada makatahon bamu. Ada makatahon. Iya, bahku ganyan tao ng buru, wala simburu hamda. Wala simburu ham, usuk kun no kan may kalaon bayam buru, ada ta bamunik ko. Bamudo nini. Beni parmain digan. Iya, malas suhur. Ay makela, Hamdo nomor sada ay ma. Terima kasih kela. 2.600.000 sah. Jadi, payment iyo ringkon pariban namion. Tepuk tangan dulu kita semua. Tepuk tangan yang kuat. Iya, terima kasih hubungi Bapak Aitene. Hamdo nomor sada. Halani kebetulan bersama lagu si malulu itu perinon. Ikat timang kela aiman jadi Hamdo nomor sada. Sarung paduai. Hamdo baru pilih ni mangkelain. Rosi sada saja dokani. Orang saya rumah dua dan siap dua. Rosi marfahop. Ay, nomor nini marnono. Ako isukunha na bakal nihulungin o botohu iparbual honha gelahui daham boto parahma au cemburu sudah isukun
sadari gela langhui daham foto satahun pangahapku ulang sang sihona ulang curiga ya jelas doi akui maha opena jenges sobalihan tapi ulang hamian angko bay makelao segala bidang hamdo nomor Seno guro-guro maksud nila makaholong Iha holong iha baru simar mata Seno halani harta Ayo dong, bolong pohon bagi Tuhan dong nih biar emang kelang bawa dulu. Jadi sehat-sehat mana siang na dua, kelang pak orang baru tuh nih. Iya, lagi bungkus nami pakon bapak kos. Luar biasa bang, malas batur, bagi Borginon. Dong pina siap, nasi hol, na siap. Ulang segan-segan. Tapi mula kau bater pe. Sugari isukun ha nah bagas ni holong ni margada maniko sadari gela langgi idaham inang satahun pangahap ni ulang sang sihon pe ulang suriga ibe jelas kau akui bahan opena ganteng sobarihan tapi ulang hadian anggo bani borusi marmatao segala bidang hamdo nomor Seno guro-guro maksud nila makaholong Iha holong iham abang margada mani Seno halani duit bani bapak kos lo be jelas doh akui jelas doi akui bahan opena ganteng sobarihan tapi ulang hadian aku bani borusi dauruko segala bidang marga girsang do nomor Seno guro-guro maksud nila makaholong Marsiha holong nasiap makela amboru ulang halani harta Marsiha holong nasiap makela amboru ulang alani harta Iya mana suhur
Aima panginduan ni makela ay. Iya, terima kasih dan selamat datang hubani keluarga nami Bapak AKP A Purba baru nenggolan. Dulu macam teneh. Dan terima kasih ya tanah nami hubani adik-adik nami pemuda nama poso KKPS Tanah Kanaan nadoma marbagal diuhur hubani Dewi Purba bahat ni 500.000 hubani Motan Tumanggor bagal ni 100.000 janah ijon homani biasa ni hamdora manision humbani sanina nami JK Saragi 500.000 malas horas buto atap sukun ham atap padong loading request nih JK Saragi iya nah boto nami JK Saragi tak dong request nih ham iya jadi paima dasku jai asesongan na istirahat oh manita nih oke malas suhur dipondos ke nami mah mencabut undian nomor 2 iya otik nari nomor sada. Ya, siap-siap kita tene. Ya, Benham. Ya, Jar. Makin bagas borngin, makin panas. Tene. Apalagi baru tontung nami ai layai. Jadi semakin seru do acara om. Tapi halani waktu patar hita acara debe. Boy maholi ai pending kita acara-acara namang ihut saya ulang duga tu kita ijon patar kita terlambat bani acara taganup tene Jar dinami John panitia umum mewakili ijon panitia umum aima boto nami opung kores jadi John Maham inang situa ML Boru Sidoruk nalaho mencabut undian iya Jar. On hadiah untuk nomor 2 Aima TV. Tene. Berapa ini nih permen? Enggak berapa inci? Hah? Iya, bekal don 32 inci. Iya, guncang lebih betul guncang. Halo, iya. Anggo doma da surah-surah main guncang buat kama. Halo. Iya. Siap-siap nomor undian nadong i kantung ta manang tangan ta mana tahu hita daputan pasu-pasu mariton ni undian luma intip kam labe ya nomor undian 08 opat. Dong do naman boto nomor nai, dong naman jama. Dengan nama Arianto Sitompul. Dong doai. Perumahan Asri, sudah cocok itu, dia perumahan Asri. Panitia memberikan Isado Alabani champion do kan? Ya, jadi isinya bertanggung jawab kujon, ia memenyerahon hadiahon hubani yang bersangkutan. Isinya bertanggung jawab. Iya, siapa yang bertanggung jawab? Kunai, cerok kenam le betul. Salah kun bani inangon. Salah terima ni. Asyik sah. Halo. Ya benar duit musik min lawi. Iya. Oke, second. Iya, sah. Ya, menurut kami hadiah obat. Jadi Angko Boy namin halanis kita sampai tong 10 do. Sunari do jam 10. Paling lawak kita tong 11 tene. Alani buat kita patar nomor tugas on, asal ulang mengatuk-ngatuk kita patar tene. Main sama. Iya, jadi malah suhur tene. Lambin borngin, lambin tertunduk, lambin semangat. Iya, jadi ijon homani itu rekan kami domaroh Bapak AKP A Purba. Sonaha Bapak, hulo bedo hamman request lagu atau dong lagu Simalungun Nasihol idodingkon atau hamman dodingkon hasomani ham ketua. Iya.
Mariah dope Bapak ay pakon ketua panitia. Iya. Jadi mungkin sambil berpikir lobe KHI. Itu di kun hitam lobe bah lagu ni Bapak Pareses. Boleh tertundu Bapak ay mahonnya. Iya, malah suhur. Tapi hasipe agak-agak membahasa otik maklum ham. Bapak Pareses nami halal lagu lama mon mau tahun SDP odong lagu. Halani atar dokah Bapak ay pay mahon. Atap adong sihol diloon ni ham kuryaon na manambahi Bapak. Sukup mai. Iya, hawa mendilo. Halani dom agak dokah ni nanokanay Bapak Pareses on pay mahon do dingay. Raha nami yakin atap adong dom mamar pikir-pikir nokan. Ya hanami sihol do namin manambahi doding ni Bapak Pareses ay marjudulah nokan ay gagal. Saya jaga Manasyam. Saya jaga Manasyam na ikota. Hitaon kan hatahonon kota do Jambion tene. Iya, ase jaga ho manihita na Jambion sonaha. Iya, ase jaga haganuban. Nahuntano si Malungun das ho manina ikota Jambion. Iya. Iya, sonaha mo lebih berarti. Gampang. Iya, lagu ni kakak nami. Kakak Is Akasaragi. Saya jaga Manasyam. Jangan mau kan Bapak matuin konay. Saya jaga Manasyam naik kotanya ulang terkoda halani rupa senggong bulan yang kolam lalu perlaho ulang terkoda halani rupa senggong bulan yang kolam lalu perlaho doluan sirpang di dalam mambahen simbeham langkas bali tujuan jaga maham pakai maham baju mata marsir dopan korjana simbipe urah marsia rusak jaga maham pakai maham saya jaga Manasyam orang tua dah apa berhati sihol singkala bani niom manglau merayak sura-sura napa berhati sihol singkala bani niom manglau merayak sura-sura Uema ngadop hadop anate Dapot barita ni ombah dong masimbe Jaga maham pakai maham Surat ni jengis mangadu-adu HP dom Palembang bani dalam maroto jaga maham pakai maham saya jaga Manasyam orang tua saya jaga Manasyam nataring di kota iya halani puedo sonari nasib dari huban di dalam nasintong ay makodah nilagon na ibangin ko ni Papa para sesta malah suhur taganupan nasi jaga mahita ijape Mariana saya jaga
Ikut berita di ombak domba simpe jaga maham pakai maham surat ijengis mangayu waduh hape domba lembang bani dalam maroto jaga maham pakai maham jaga maham pakai maham. Iya jadi itu Pak, ay maaf pagi dari Bapak Reses malah surham. Iya. Alani on goding permintaan ni Bapak Preses do uhur namin ase jaga mahomani hita wurnginon ase boy ilanjut hita acarata patar ibagas na dear haganupan tene. Jadi sunaha Bapak hulobe ma nasiam na dua. Iya. Iya. Ikon dihut do berarti bakon Bapak perhanger. Rujon maham Bapak kiri kanan. Iya, on. Silmar trio dorana siam tene. Iya. Dia kan nami silmar trio sonari on doskon hanami mak tak padong doding nasihol lagu-lagu Simalungun yang ingin di request. Doma ipadas Bapak Ketua Panitia nokan tene. Anggo tondongkon. Maros lagu nih. Sisol sukses tapi domai doding ko. Ya boy diulaki. Boy masih Ala ni iulako museon. Le. Bello ya. Tata tene. Cakap-cakap na nih ham. Saru pada songon lagu nok kanayai mulak peau giraf. Dua hali ido dingkon tapi halani batu demban ni hasipe pa dua hali hon lamin huwa atas lang mahuwa tong on hasipe lang lamin huwa atas pokok ni pamukah ni humba ni babon sihol sukses yakin hanami babon sabetul ni domba sukses pasti itambahi kuriain do tong jadi hama manggoran hon atap babon malangsung doding sihol sukses sadia batu demban ni bapa. Iya. Iya. Bapak Perhagerope sukses doda. Iya, itu kujon. Nina Bapak Wono kenai Bapak AKP Apurba Sihol sukses 1 juta. Itambahi Bapak nama narukon hulobe. Aku mah biar melebihi tondongan bah. Ya. Alami doma sukses au doma dapat 2 anak kena tuh. Ya. 500. Kan memang sonon do harosuni anggo MC dah ganjil nami terus itambahi Bapak Perhanger ganjil tong bekam Bapak 200 masih genap sada 5 tolu gak bisa dawali ganjil hukam lobe oh 400 iya gabe ganjil kan sada siah. Iya, nasiamma isa do manggokyon. Asun ng ganjil. Oh? Iya, bendahara ini ketua, sonaha inang bendahara. 100, iya 2 juta, pastu. Lang anong ujung-ujung nih, anggo bilangan Simalungun biasa nih. Lang bisa naikan. Oh? Ebisigan mana MC ya bekama sedia nak kenai 2 halani domak ketua bendahara oli sekretaris menggorani dasan ini 200 mahomani bendami tene tapi catat nasiam dah oli lupa hanami lang terbayar gabi utang ya malah suhur lagu Sihol sukses batu demban ni 2.200.000 boy mai oh boy mai anggo Sihol i lan cukup kam homani pagan jangkon ihur nilai to ay boy udah Nejaya sukunang hudi dah bahat tu jai ini belakang ngayon kan sukses genuk. Masih sukun nasigan ham manubut. Iya, anggulang salah kan kami adong do jai Bapak Jeton nang homani. Iya, sukun langsung itori kubudi asipe radius genjangon. Tari dah beda Bapak. Sonaha Bapak Sihol sukseson. Adong 2 ton nang ijai.
Iya, 200 sumbani tondang Marboru Siregar. Tondang Marboru Sinuraya ijai Rohmani. Iya, 200 kebe. Ndai tondang sadanari baju putih. Ndai. Iya, tondang kumani sadanai samping nih. Bekam. Iya, 200 tong humbani Bapak Samas de tondang. Iya. Tondang Marboru Simarmata no kanai tene. Ijo na dong doh tondang. Oh, ya on. Unang sonage na siam. Iya, adong dobe. Dom masa dia no kanai inang. Oh? Baru tondang. Agi tertawa do baru tondang ay. Iya, ekam. 200 kembali baru tondang. Abang ay ijaka. Ya, unang holi manggilang, go manggila belang masalah. Adong do pinalegan 2 so na tanggung. Tanggung tene. Ya. Bekam mate padong do naman namanggo konsihol sukseson. Itori-tori kanami huku dia so na payah mamangida. So nah idoding ko malobe. Oke, baik. Iya. Kama terima kasih hubani Bapak AKP Purba, Pakon Ketua, Pakon Porhanger, Pakon Haganupan. Nadoma menambahi batu demban lagu sihol sukseson tene andohar sukses hita hulu beniari sukses samani acara on sampai salose patar dapot sura-sura nyuhur songon harosun itu hanta naima ya malah suhur. Terima kasih mahu benih siam songon kembar na siam na 2 beda marga. Iya, HP nomor tondong Marboru datene. Sihol sukses hubani na siam Haganopan. Tari longi longawinang mangidahi halakna marbaju jengis jana PNS horjadi manjolong pulpen hujai hujon marmobil nagaren ahani pe langdo ahurang langsung bahatan Kahubahen langdo sikolaku on mahape panosalan kuina ambit mahubo berihon kodanu lakpala nami sonon goluku berarti kubak doa utari ibetku lalap bersembunyi Sura-sura di tongkuihu masih malape terjaloa ayang godong pada potau malas mauhur ay lobor kita golapon ijado hambulan ulang paturut awalap si hodo nabi na sukses sangon harap bayangay marmobil mewah janang lamangkan marmabahusama at igandoina nega ase ulang alam ang sono Iya soal peruah. Iya. Terima kasih mah hubungi Bapak AKP. Naman jalo lagu berarti hubungi Bapak KIP doa sukses Bapak. Malah suruh. Nah hubahen langdong si
godahmu lampalanami sorong boluku gati tumang doa tarilu iban bolu lalap masombu surah-surah di bangku masih malame terjawab ayang godong pada potau malas maruh ay loborgi na bolapor ijano hambulan ulang paturutang awalam marangalangan si hodo nabi na sukses sama ay bermobil mewah jangan langat mahal berusaha hati gandoina megang asing ulang lalapau sono si hodo na sukses sama marga bermain bermobil mewah jangan langat mahal berusaha hati gandoina megang asing ulang lalapau sono hati gandoina Ibu Tuhan dulu lagu ya Bapak? Tahu lagunya Bang? Ati gandoina uhur humega Lagi ham. ati gandoina Latar tangar sorani. uhur humega Iya, Terima kasih. ati gandoina songo marga bermain asing ulang lalapau sono Terima kasih. Iya, soraha kira-kira. Doma bagas borngin namin, tapi semangat dobe ganuban. Tongas sabolas. Oh, adong hanjon ini lanjut malang mahuaya, salah dong dobe batu demban ini. Rohan John namani, sonaha malang masalah hai na penting lancar batu demban numbani penonton lagi nadongi John. Anggo ketua panitia be lang masalah hai tapi kita do sonaha riahta. Ya, adong dope hita naman request lagu. Doma, adong dope hita naman request lagu. Pemadas hita hubani undian na terakhir hadiah utama. Iya, adong nokan humbani makela nami Bapak Jeka Girsang, aima namar judul Deideng. On boy doho mani itor torhon hita bayan ma gotong royong ni tene. Sonaha lagu Deideng on. Adong dope hita naman nambay lagu Deideng atap langsung kotak ma ibayan ilobeon. Roh mahita hulobeon haganupan isena sihol padaskon batu demban ni tapi songon nama ila igoran-goran ni songon nasigan tapi sihol manortor tene. Sonai ma rawanur hanami halain domba bagas borngin asunang tartunduk holi di pandalanan. Oh, iya, ang buboy panginduan on ini lagu terakhir biasanya ang godong kumani batu demban paling terakhir sekali ini holi. Iya, ben nasiam Deideng. Iya, bujon nasiam. Purba, hita haganuban, eta manortor hita. Nero
Boleh berliga online lagu terakhir mata belum kemudian boleh benar. Martinus Padilla. Ayo. Iya, Ronas yang Bulubion, kurang sekat-sekat. Jong-jong riap kita menortor hok.
Masih semangat Hanami harus dipatah. Eta hasil bergabung meriam kita akan nomor. Sabi banyak. Puri malam kita. Kalani sama dalam virus ini menortor. Iya. Oke, kita menortor. Kita siap. Saya puri pelangan menortor menortor. Goyang-goyang, mari bergoyang, bersabinan, kita maposo, masa kita berjasa, masa kita berjasa, kita bergoyang, berpakaian musuh karena pada dua orang bergoyang, rasakan kita berjasa, ulang goyang, kita marpusak liuh. Happy hagaru magahina susuk di pikiran magahina rumput di pikiran kita bergoyang rasakan kita berganda dan bergoyang bersama musik zonda. Oke. Siap, siap.
Iya, kami terakhir na pohon. Iya, ibawas kita po nih. Iya, patah pun ito. Aduh abang harga berbeda. Ya, 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 ya. Saya sedihai mami, manis bersironi. Indo mambain, mambain. Tergoda, Indo mambain, mambain. Kau jatuh cinta. Hati terbayang, ya, 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 ya. Sebagai sekaru, kudu selalu mengerah dalam air bersinar, lambung lahiran pada sonario. Hambe sonari, lari jalan, hambe husaya, misir saja. Janji penuh di malam hari, awal palimang yang dari oh abang marga purba, mulah sayangku, kasih hargamu, mulah mahal. Oh abang marga purba, mulah sayangku, kasih hargamu, mulah mahal. Mula-mula lihatmu pandai, oh abang tega abang sayangku, kasihmu bersatu, mambai kau nasib kamu, mambai kau kembali, mambai kau kembali. Aperi sonari halo bagi musnah mudada, atau dari subhanallah mulamu lambung berpengaruhku. Oh abang marga saragi di sana baru malam yang panjang, terbayang-bayang, saya berdiri, makai lupa, dengan lemah yang ingin masuk hati. Oh abang berdiri bersaragi, mulah berhino, lalu terbaik lagi malam, baik baru sayangku. Iya, sambil berjoget. Sambil main bukuan teh. Gara-gara cinta, gue muncul mama sedang, ulang lagi angkolang hitam merasuk. Gara-gara cinta, gue muncul mama sedang, ulang lagi angkolang hitam merasuk. Songonon terang di bulan,
Bata Ganupan, Dar. Jadi Bama selesai ita live streaming pukul ini rumah ita manortor pabuas tagas tene sampai Martimus. Jadi nur nami on ma tortor ta terakhir. Jadi lanjut ita banyak acara manghihut ay ma hadiah utama. Putaran hadiah utama ay ma sebuah kendaraan bermotor roda 2. Jadi mudah-mudahan on biar musik dapat sion. Tapi lang anong kupon nito ne. Payment as kujay. Ang gadong laporan singkat keuangan. Ase langsung holi laporan hata bulan dia tong menutup. Boleh saya laporan sementara. Ya hanami sonon may bangki. Halani di hundulak kinay parmeja marjoket sambil menrekap keuangan sedia. Jadi ban hama itambahan nami sada lagu tapi pitah doring tumang. Halani ang gosip-sip kita menrekap sedia. Holi gugup ya sokon na yayak ayak. Lima saya menrekap lape. Anggo lape menrekap perpudi mai gunai. Hadiah melobe baru masuk mas ada lagu nari. Iya, holi ang gosip-sip kita sedia menrekap. Salah rekap holi. Boy. Lantar bertanggung jawab ketua panitia holi. Jadi nah. Hadiah melobe, hadiah ala lagu lobe. Iban melobe sada lagu. Asipe laguon lang pala request kan. Lagu naman. Oke. Lang pala marmuti dembanon. On laguon ase sonaha ma paulak hosalo jana siya marjoke tinak kanayada son tene. Sambil menrekap siksidana ni. Ayo pimonta bani lagu sada lagu. Jana kubani na siyam nama poso ase ipaturun kareta. Ase sokon na Maria. Isado na poso ay. Iun dihita hadiah utama HP pudi-pudi. Tak langsung do manari, hita mendapot lang si buan mulak. Tak langsung do may bereban namin sa Halo, dia. Lagi makareta namin mulak. Halo, malah suhur. Isado na poso ay. Pay mamay nang benitimu. Iya. Sambil magpatahon kereta, lagu ni. Lagu terakhir on. Main hama, betul. Hubain. Iya, dar. Ciptaan ni Bapak Parkibut Matong. Oh, dar. Ya. Kawan lagu Parkudi untuk Kurninon. Tata ini dengan B lagu request di sangat motor. Ulang palang bingung. Ternyata jumlah orangnya tidak menentukan hasil pendapatan. Iya. Salah sudah. Lalu Pak masih bere-bere luar biasa. Luar biasa. Janji bin koto sai tarpai maaf hubamu no jemaah napai maaf hame hubai maham landong gunani masa sono isiksa lalaku bulusan tadi kau magelau suku mana salbui alam baca memotong naik pakai honor isi Iya
Jaket persirangan nebere hane si marjarucu. Sonari dong madamu dalam kalidah berjaya. Sepeda motornya jenis sentuhan mana mencolok bukan ahadun janji bodoh sain arbai maaf hubamu rojamnya napai maham ape hupai maham lakung gunani masa isik saham lalapur buluskan dari konham magelau susu madar saburi Iya. Iya, Masih maju. Oke. Onlang jaket persirangan naik si marjarun jungai dah. Ase marsirang kita borngin on paju pahu sepatar pagi. Aduh ge. Yar. Sonaha inang. Ya lapis ay tong penggi. Lapis ay. Iya. On di bagas kota kon. Helm ni dokumen nija. Iya, jadi ipatugah kon hanami bani panitia tene. Motoron lape adong atas nama bani BPKB ini. Jadi atap ise hita holi mendapot. Nah, dapot rezeki nomplok maniman tene. Mandapot motoron langsung maikirim hubani panitia KTP ini ase langsung isesuai hon na mendapat hadiah pakon surat-surat bani motoron. Janah songon na dumma isepakati sebelum ni poripe na dapotan kupon atap undian motoron na hunhuta na dao ay tetap ikomunikasihon hubani pemenang ase ikirim lewat panitia nih. Iya. Ya, yar. Naik mah. Oke. Ang kuhana ami day sukun hamang gedong masalah sen jain naik mah. Nah, laporan sementara penghasilan sabur nginon. Duma boy. Oh, dong. Duma mbak mape. Ya sengaja mereka tungi. Aduh. Ah, baik melalui laporan nih, baru cabut nomor langsung tunggu penutup umpana siam Bapak. Iya, hanami mambasahan tene holima hatapan untuk membani ketua panitia tapah tene. Ya, jadi hanami humbani MC bani live streaming on paima salose homani marbusa acara ton hanami marhata perpudi
Bani nahurang pangabak atape parsahap nami ibagas namanya apa nasiam keluarga orang tua baik na adong i lokasi live streaming on GKPS Tanah Kanaan sonai homani humbani na live Facebook atap lang haganupan terbasahan nami atap lang haganupan tersisehan nami nasiam na komen atap menadomma mambere batu demban bagal nyuhur mangan juma nasiam ibagas keterbatasan nami andohar hulu beniari boy lambin dear mardalan acara on janah boy hitam marsisisean ibagas damin Tuhan sehat-sehat hita ganupan bani bornginon sehat-sehat homani hita nalo istirahat janah boy hitam melanjutkan acara ta bani patar pagi bani parsahap nami nahurang lobih mungkin buenan do nahurang ni daripada nalobih ni hanami mangindo maaf ma hubata haganupan sonari capaian live streaming ta das subani panorangon bueni aima untuk sementara sebelum mau direkap panitia secara utuh bahat nih 26.480.000 ya tepuk tangan iya malasur live streaming tadi on masongon na tahun ni artis tanok kanay lang HP humbani bueni penonton ni lang humbani bueni namani si bani Facebook tapi lang ternilai pasu-pasu ni Tuhan hubani pestata sa Wornginon sonari ipondos kanami ma hubani nasiam iya biar jadi sinari sayondo kata sambutan penutup manang penutup melebih baru bilang memang lebih tenang ya dar nilai majuan bapak pada senami nalaho mencabut undian bau preses lumang atu kampa lapi biar magunai itu nih malah suhur berarti halani ay pangindon ni bapak preses kudu suhu ni ham tu panggi benhamma ase dabotan ne jonon bah ulang pala lahudo menuju saya dia pun mau ni John anggohana ami sonon cuma tu kau nam nukulai biar halo sada long kedua dah kam nalong dua dia hane iya songon nakoran hudo jom halo iya langsa bergabur barengan panggi halo ya biar nomor undian 4045 pai maham lo be pai ma igoran iya on marga purba do tene rencana dua makareta igere jon marga purba terus na dapat nah itu malah atap ala ni porhanger ni be marga purba do mani iya do ma iya pai pete nih halani on songon parsunon do terbugiaon Aima Armando Purba iya malasur Jado lang na Armando Purba leway anggulang salahon anak ni si tua SA Purba iya parahadon ka abang ni LP iya par LP ujian mohon biar Armando Purba memang bahaya don halo pegawai lapas do ampion anak ni bapak setua SA Purba do bisa do biar iya wakil orang tua kulang ada bijai wakil orang tua ni man halo bisa ada orang tua nih kulang ada nyambani orang tua nih bang iya semangat hamuti halo yang jalan semangat mah iya bodas iya masuk iya kedua kamu lebih FBI be amaran do Arman doai baku mohon ambianimu motoron sedong dandalanmu tene itu rumah do kamar surah-surah ya on ma hadiah utama nama dabu nada botan Aima Armando Purba keluarga Purba Boruda Manik tene jadi lalang rohan biai be orang tua ni masyarakat masih banyak ma musik ni lo lawi iya
Selamat pakai mamutin eh. Halo, selamat berbahagia maham. Iya. AGP yang bahaya daputan. Ya, selamat. Oke. Naima lebih hadiah nadi tahu itu kebetulan nama ngosaya kenu pun hadiah on ma par gereja on malah suhur tene langdong loja makur jahon nama diar nabotan do kenu pan malas nyuruh bani Tuhan ni bata marhiti on ni pasu-pasu ni bereni hubata on masalah sada tene naima nur nami iya nasma hubani hadiah menutup humbani ketua lah pe iya paima itutup tonggo humbani Bapak Preses ipondos kanami hubani Bapak Ketua Panitia. Nah, padaskon hata terima kasih hubani keluarga ta na doma padaskon ban dop selesai oli ban ma langsung tonggo menutup umpan siam panitia namin tene sama marsaturan. Shalom. Pertama sekali kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk acara live streaming kita yang telah kita adakan pada malam ini dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih buat seluruh keluarga kami yang telah hadir di tempat ini. Buat Bapak Pendeta full timer Hagenupan. Tapi tene hanggo adong na ketinggalan nami minum maaf. Sonegi orang tua nami panitia umum nah hadir di Bagas Burginon. Orang tua nami Inang Sintua, ML Borusidoruk, Bakon Bapak. Terima kasih. Domai sempatkan siam hadir tene. Ya malasur nami tene. Sonegi bani Taganupan, Bakon Artista, Bakon lain nami permusik. Terima kasih. Doma semangat memeriahkan acara live streaming Bagas Burginon. Sebagai bani protokol, bani Taganupan, bani undangan nami, Taganupan tene na lang boy sebutkan nami, na hadir John undangan nami, Bapak AKP Agus Purba. Terima kasih Pak. Ya, untuk selalu mendukung acara kita ya. Kami mengucapkan syukur, terima kasih. Buat seluruh yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan lagi, pada pulang semuanya ya. Terima kasih sudah sukses acara kita ini. Biarlah kiranya untuk besok acara puncak Pesta Patibal Batuan Jolan kita dapat sehat-sehat, diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam keadaan sukacita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penyampaian kami minta maaf. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, Aima hata penutup kembali ketua. Asyik mula kita ibagas damai. Patar lagi ilanjut kita acara ta. Asyik buat sama Bapak tonggo panutup. Sama Bapak tonggo. Bapak panitia nami. Isido. Oh, hamgan Bapak. Ya. Ya terpuji mah orang itu Tuhan naik bata. Duma selalu saya kena acara tak. Ase pai mamula kita pasada hita urta martonggo maita. Ham Tuhan naik bata na marhabangsa inagori atas. Bapa parder layak paridop ni hurbangkal. Terima kasih Tuhan sombah nami hubamu. Bani pasu-pasu na ipondos kam huben nami. Mulai siang niari das kubani burngin ni ari panorang on. Tong-tong do ipasu-pasu ham horja nami. Ibuka hanami on ibagas malas nihur. Iujungi hanami acara on. Gok ibagas malas nihur na humbamu. Terpuji magoranmu ale Tuhan na ibata Bapa nami. Bapa nami ni surga. Siol hanami. Mardamu sirang humbani iyanan on. Mula kanami hurumah nami behi. Hama tongon ale Tuhan na makasomani. Ase ibagas na marmalas nihur hanami. Das hurumah nami pajupah pakon haganupan keluarga nami. Gok ibagas malas nihur na humbamu. Age ibagas borngin on, borngin pangalopan guguh maon. Boy hanami bani ari patar. Nalaho mamuji pakon pasangap kon kuranmu. Melanjut kon makobas kon. Pamujion nami hubamu. Marhitehon ni patibal batuan jolan itu tongah ni kuriamu GKPS tanah Kanaan on. Tuhan na ibatama na makasumani na mampargugohi.
Aganupan pagori ni kuriamu. Aseria podor hanami. Nalaho mamuji pakon pasangap kon goranmu. Tuhan ay bata na marhabang senagoriatas. On matonggo nami. Naipadas kanami. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amin idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni naibata bapa. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma. Makasomani hitaon haganupan. Amin. Oras mau bata ganupan. Oras budak mahita ibagas damai. Selaima hatam benami. Terima kasih, Ma.